Ulaya India le Pakistan Indo na kalmeka India si pailar tharta mai India rami puiten a Chanchin kan ngai event luai social media shanga akhlak dar na satak mai Colonel Sofia Qureshi Chanchin tlang pui zotung cho Facebook page ten an lo zalan hi ngai khodon ti ang atop thleng min lo ngai thlak sak le vek ula tin like comment le subscribe te kha mi lo ti sak le cheu don ya Colonel Sofia Qureshi Chanchin apa sipai apasal sipai apu sipai apipi Rani Lakshmi Bai tinena British laudo to anni India le Pakistan Indo na kalmeka minol puina kan shat ngai lem lo mei chesipai officer on la third MMA a oma aming chu Colonel Sofia Qureshi ani he mei che Indian Army officer hi sipai lama leadership chatwangte cyber warfare le international peacekeeping awangte in sipai chung kolama chuan shat a hlo MMA Kumsani Zompanga Khan Colonel Tajuddin Bejwadi Indian Army Mechanized Infantry Minen Intongin an Innaya fa pani nei to in an fapa upazok Samir Kumsom Pariat chu India Air Force a chantum mek ani a afanu hanima po ramtana nathok tura inpek atum ani Colonel Qureshi hi tuna Jammu a post mek ni in apasal Colonel Bejwadi hi jansi a service mek bok ani ahun masalam le zirna kumsang khazakwa samsari pali a vadudara Gujarata sipai chungkwa achangin alopianga apu chu Indian Army Colonel Chini in apu wanghian sipai lam hi atuipuin sipaya po alu phata ani BSc Chemistry azonu in kumsang khazakwa somkwa pasari khan Maharaja Sayajirao University achangin MSc in Biochemistry azir zawle ani sipai na le akhenchin kumsang khazakwa somkwa pariat le kwa a crops of signala officer in aluta helbe na counter insurgency lama Jammu and Kashmir le northeast atepo anron posto ani kumsang ni paruka UN peacekeeping misona military observer in Democratic Republic of Congo a akala helho omna a posin anram inthan awm theina na nasadaka na thokin mipuiten India ramle UN an mudan adanglam theina turin athok ani kumsang ni Somparu Khan India Mechisipai officer achanga amasaber ni turin Indian Army tisu international military exercise a ashwaya Pune a sipai somli omna team chu Asian Plus multinational field training exercise force 80 antia ashwai le boka pabom sud le peacekeeping lamate training anei pui ani Helhawin Pahalgam Jammu and Kashmir poisoilo mi somni paruk anka hlumtele mei sangni somni panga operation sindor chungchanga press machon turin Colonel Qureshi hi anron thlangta a heta chang hian mi puinol pui chuan kan hmel shatta ani sipaina a choimoina adonte military decoration and honors medal adonga sipaya a inpek na le melmate machon na konga a hwaisen wanga dong ani kumsani Sompakwa Khan Vashish Seva Medal a service chat awangin adong le boka tin kumsani Sompusari Khan UN Peacekeeping Medal adonga UN Peacekeeping Operation Democratic Republic of Congo a ankalna achanga adon ani kumsani Som Khan COAS Commendation chu Chief of Army Staff achangin a service chat awang bokin adong le bok ani Kumsani Patum Khan GOC in C Eastern Command Commendation General Officer Commanding in Chief Eastern Command nen achangin a service chat awang bukin adong le bok ani International recognitions Cambodian Army le Police te UN instructor noi achanga a training tirn achangin Certificate of Excellence by the Cambodian Army pek ani UN Peacekeeping Mission a awm chungin a impact na le atho chat awangin Force Commander Appreciation hlan ani Judicial Recognition Kumsani Somni Khan the Supreme Court of India chuan Colonel Qureshi hi mechesipai officer fak mipati ti thei ang ti thei tu ti in alo fakhial to bok ani ole kan channel te hi milo subscribe sakve cheu don ya